Irani igabye igitero gikomeye ku kigo cya gisirikare cya Amerika. Ni ikigo cyitwa Muwafaq Salit Airbus. Ni ikigo gikomeye cyane giherereye mu gihugu cya Jordani. Benshi baguye mu kantu. Irani yakomeje kugaba ibitero ku bikorwa n'ibirindiro bya Amerika biri muri Bahrain mu rwego rwo kwihimura ku bitero bya Amerika bihambaye cyane Amerika yari imaze kubagabaho. Byarangiye Irani ivuze ko yohereje misile na drone zigamije intego za gisirikare za Amerika muri icyo gihugu. Tension yazamutse ku rwego rwo hejuru. President Donald Trump wa Amerika nawe yasatangaza ko ibindi bitero bya gisirikare kuri Irani bishobora kongera kugabwa igihe cyaricyo cyose, ashinja Tehran gutinza ibiganiro no kugerageza kuyobya Amerika. Nguhaye ikaze kuri Hot World Entertainment nk'ibisanzwe. Reka dutangire twinjire muri page imirongo migari y'urugamba. Igisirikare cya Irani cyatangaje ko kiri ku rwego rwo hejuru rwo kwitegura aho ingabo za Irani n'umutwe wa IRGC Islamic Revolution Guard Corps byemeje ko byiteguye byuzuye kurinda igihugu. Ibi bibaye mu gihe amashusho ari gukwirakwira agaragaza indege z'intambara za Irani ziri gukora ingendo mu kirere cya Tehran mu rwego rwo kwerekana ko igihugu cyiteguye guhangana n'icyari cyo cyose. Iran ivuga ko iri gukurikiranira hafi amagambo aherutse gutangazwa na President Donald Trump na Minisitiri wa Amerika Peter Hegseth. Ibi bigaragaza ko Tehran iri mu maso ku butumwa butangwa na Washington. Ibikorwa by'izo ndege hejuru ya Tehran bishobora kandi gusobanura amakuru yari yatangajwe mbere avuga ko hari ibikorwa by'ubwirinzi bwo mu kirere byagaragaye mu burengerazuba bwa Tehran. Bikaba bishobora nuko byaba bifitanye isano n'imyiteguro ya gisirikare ya Irani aho kuba igisubizo ku gitero cyari cyegereje. Hari indi shusho igiye hanze. Ni ishusho igaragaza uburyo Irani yatanze umuburo ku bihugu byo mu karere ka Gulf. Ni ibihugu mu kigo cya Persia yuko igihugu cyari cyo cyose cyakwemerera Amerika cyagabwaho igitero gihambaye. Buri muntu wese uzemerera Amerika na Israel gukoresha ubutaka bw'icyo gihugu mu kugaba ibitero bya gisirikare kuri Irani cyafatwa nk'igice kiri mu ntambara. Uyu muburo ugenewe cyane cyane ibihugu bicumbika ibirindiro bikomeye bya Amerika biri mu karere. Ibi bihugu harimo Kuwait na Bahrain. Ibi bibaye mu gihe umwuka mubi n'amakimbirane hagati ya Iran na Amerika na Israel bikomeje kwiyongera. Ku rundi ruhande, Iran ikoza kandi kantu gatangaje. Yafunze burundu serire ya Hormuz mu rwego rwo gusubiza ibitero bya Amerika. Hari amakuru avuga ko habaye imirwano hagati y'ingabo za Iran n'iza Amerika muri iyo nzira y'inyanja ya Hormuz nk'uko itangazamakuru byo muri Iran bibitangaza, ariko Amerika yo yabyigaramye. Ibi bishobora gukomeza kongera umwuka mubi hagati y'aba bombi, ndavuga United States of America na leta ya Kisilamu ya Iran. Birakomeye cyane. Amashusho ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko agaragaza misile ebyiri za Iran zo mu bwoko bwa ballistic missile zifite ubushobozi bwo kurasa kure, ikizwi nka long range missile. Izi misile zagaragaye zikubita ku kigo cya gisirikare gikomeye cyane cya Muwafaq Salit Airbus giherereye muri Jordani. Hari amakuru ko Jordan yatangaje ko zimwe muri izo missile zari zigamije agace ka Azlak kari hafi y'iki kigo zafashwe n'ubwirinzi bwo mu kirere. Iki kigo cya Muwafaq Salit Airbus gicumbikira abasirikari benshi ba Amerika ndetse n'indege z'intambara zirimo Lockheed Martin F-35 Lightning II na McDonnell Douglas F-15 Eagle. Kikaba ari kimwe mu birindiro by'ingenzi bya gisirikari bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Aya makuru Iran irayanyumoza, yababwiye ko yahitinze target ndetse ikaba yanasenye zimwe mu ndege zikomeye zirimo F-35 na F-15 za leta zunze ubumwe za Amerika. Ni igitero Iran yagabye irongera kubita ku bindi birindiro by'abanyamerika biri muri Bahrain mu rwego rwo kwimura ku bitero bya Amerika. ndetse Iran yavuze ko buri gitero cyayo cyose gifite intego kandi kiri guhitinga target. Amerika ntagiri kubyemera
Amerika iri kubihakana, ariko amashusho agaragaza neza yuko byahitinze target. Perezida Donald Trump yatangaje ko ibindi bitero bya gisirikare kuri Iran bishobora kongera kugabwa igihe cyacyo cyose. Nibi twabivuzeho, mana y'u Rwanda mutabare. Hari izindi ndege z'intambara zagaragaye muri Tehran, indege zivugwa ko zakorewe mu Burusiya, mu Bushinwa ndetse n'ahandi. Ni indege zifite ikoranabuhanga ry'ikiragano cya gatanu, ibizwi nka 5G cyangwa 5 generation. Ni indege z'abanya-Iran ziteguye kujya ku mirongo y'urugamba isaha n'isaha. Umunyamerika yabadakomeje kumva ububabare Iran iri kubakubita. Nandi magambo akomeye cyane, ni impuruza ikomeye cyane ku banyamerika. Abanya-Iran bari gutanga gasopo iremereye ku rwego rutigeze rubaho. Musengere aba bantu. Ngewe ndababwiza ukuri, Abahuti, Hezbollah na Iran ibintu bari gukora hariya byiswe operation yo kwirukana umunyamerika burundu muri Gulf d'Arab. Ibihugu birimo nka Egypt nabyo bikomeje kwamagana ibitero bya Iran ku bihugu by'Abarabu, ariko bikirengagiza umuboro wa Iran wuko buri muntu wese uzatanga ubutaka Iran karaswaho azakwitwa umufiririzo. Mbikubwiza ukuri, tension yazamutse ku rwego rwo hejuru. Hari misile bise Fata rimwe, Fata kabiri, ni long range missile zirenga mu birometero 2000. Hari misile zo mu bwoko bwa Seiji, hari drone z'amakamikaze, hari drones z'amashahedi. Izi zose ziri mu birindiro bya Iran hirya no hino mu gihugu. Hari amabateri yagaragaye menshi adeployingwa n'igisirikare cya Iran. Benshi bemeza ko ari bateri zama missile launcher zishobora gukoreshwa akanya kariko kose mu guhana umunyamerika. Muri kano kandi tuvugana, Amerika yongeye guhitinga target mu gihugu cya Iran. Ni nako Iran yahise ikubita ubwato bwa destroyer bwabo bw'abanyamerika. Ni ubwato bukomeye cyane bumaze gukubitwa hasi ndetse bugana ku ndiba y'inyanja Strait of Hormuz. Nubwo tubwageragezaga gukora akantu muri umuhora wa Hormuz, Iran imaze kubuhitinga target. Ni ibintu bitangaje, ni ibintu bitari byitezwe, ariko muri kano kanya biri kuba. Mbikubwiza ukuri, bamwe bati umunyamerika ari guhabwa isomo rikomeye. Strait of the Hormuz kuhaca no guca mu nzira y'umusaraba, nta gikorwa cya gisirikare cyemewe muri uyu muhora. Mana y'u Rwanda, ibi ni ibiki? Amerika ikigaba igitero cya kabiri kuri Iran. Ingabo za Leta Zunze za Amerika zongeye kugaba ibitero ku ntego zitandukanye muri Iran, nyuma y'uko President Donald Trump yari yatangaje ko ashobora kugurikiraho ibindi bikorwa bya gisirikare. Biravugwa ko muri icyo gitero hifashishijwe indege z'intambara ndetse na misile nyinshi zo mu bwoko bwa Tomahawk zigamije ibice bitandukanye byo mu majyepfo ya Iran. Havuzwe ibisasu n'ikorwa ry'ubwirinzi bwo mu kirere mu mujyi wa Siliki, Minabu, Bandar Abbas, ku kirwa cya Kashim no ku kirwa cya Hengam. Impuruza zo mu kirere nazo zatangajwe mu bice byo mu burengerazuba bwa Tehran no mu ntara ya Fars. Benshi bati ni igitero cyari gihambaye cyakoreshejwemo ikoranabuhanga rya nyuma. Amerika tayari nayo ikoza akantu nubwo tutari tubyiteze. Mama nyabo, ibi ni ibiki? Ndacyakubwira amakuru ari ku rugamba, amakuru ya nyayo ari ku mirongo migari y'urugamba. Ntega amatwi nkubwire. Iran noneho dore ibinizanye. Ni ifoto igaragaza missile launcher ziri guturuka munsi y'ubutaka. Ni ibisasu biremereye cyane bishobora kugira mu birometero 4000. Ibi byose Iran ibiteguje Amerika na Israel ko akanya kariko kose igomba kubakubita. Reka nkubwire ukuntu bimeze. Ni amakuru ari kuvuga ko Iran yatangiye kohereza no gushyira izindi misile zigeneye kurwanya amato ku bice byinshi by'inkombe ya Strait of Hormuz. Ibi bivuga ko biri mu rwego rwo gukaza ubwirinzi no kwitegura ko hashobora kuba ibindi bikorwa bya gisirikare bya Amerika muri ako karere. Ibi byatumye abasesenguzi mu bya gisirikare bavuga ko izi ngamba zishobora kurushaho kongera umwuka mubi muri Strait of the Hormuz, inzira y'ingenzi cyane inyuramo igice kinini cya petrol icuruzwa ku isi. Reka minira hangaha Depa 250 niko nitwa. Iyi ni breaking news
ku ntambara yo muri Iran na Amerika